जोजोलपा जी सबिना डङ्गो स अभिव्यक्ति या माध्यम ख हलिमे हरेक प्राणी या थगो सदु हरेक सया थगो महत्व दु भाषा साहित्य सम्पदा सङ्गीत नाप संस्कृति खेले थगो स थ्वेका चौपी हनी बहपी व्यक्ति पिनिगो स छिकपिनिगो दथुई निहेर बुएको छगु कुटा ख हलिमे थया जंगो स थौया गु बुए छम मेहाला मिया गु स छिकपिनिगो दथुई बुएको जुई वेक ख चन्द्र बहादुर श्रेष्ठ जु छास वेक या त ज्याजोले लसको छ या जोजोलपा नापचिता ज्याजोले लसको छ दु छिकपिने सहयोग छिकपिने आडारङ जितने थना छेना छिकपिने तने जोजोलपा नमस्ते धन्यवाद ज्याजो न्याके स्वयान्य छपु मेहाला दित इनाब्दु हास अथवा महाकवि घिचप्रसाद जोशी न चैतो मेराजनी 2027 साले जाकी निगचा तो चिपनी प प्याक्ने फिल्म तो दु आजी तो हालेटेना जाकी निगचा फोनेटी बजे जुइमा छिकपिनी जे जिना लखनी सोरे बजे छिकपिनी है छमछे जुइमा छिकपिनी जे जाकी निगचा फोनेटी बजे जुइमा छिकपिनी जे मैं तो मुश्किल थन तसको सीधा सा न कालुम वो मैं तो मुश्किल थन तसको सीधा सा न कालुम वो मिगन से जिमी छो मन यानी ठुली है खो जिमी करना कहानी छिकपिनी लस ढाफे जुइमा छिकपिनी जे जाकी निगचा फोनेटी बजे जुइमा छिकपिनी जे साभी छिकपिनी मस्ते नहीं बाशी गुजुसा झिमिले वै साभी छिकपिनी मस्ते नहीं जाकी बाशी गुजुसा झिमिले वै छिकपिनी गुठी पे ठो जिंदगानी मस अजना गुली टुकसिए मानी ख्वे ढासा गुली ख्वे जुइमा छिकपिनी जे जाकी निगचा फोनेटी बजे जुइमा छिकपिनी जे जुइमा छिकपिनी जे जुइमा छिकपिनी जे जुइमा छिकपिनी जे थपामा छ्याको मे छुना मसोसे आला दिल गथे कण्ठस्थ वाला थे तो दासिनी जी तो नापानिसी कण्ठस्थ या छने असिन्टु हले जी 17 वर्ष नहीं जने म्याल्यो जी कोटा न चनचनौटो एजोनी अले ठो जिन्दासिनी प्याक्ने न ठो नापा जने डगु प्याक्ने केउले नापा न जी न्याना उटा त्यो ठोमे अले चाहिँ ए जहाला सौका अल थथे गोपु मे कण्ठस्थ वाले छिटा जिगरा मे कण्ठस्थ ल जिगे दु जको गठेना कण्ठस्थ यान्दी छि प्र्याक्टिस याना यान्दी कि चया याना दी अले जिता राशिनी वेकन नन्ताने सेना बिउ अले चाहिँ नुले टेटे सुना सेना बि छिटा जिरा महाकवि गिरजा जोशी सेना बिउ हजुर गिरजा प्रसाद जोशी नापछिको स्वापो गठेटुले वेके स्वापु गिरजा टोटका टासा जी राशिनी चाउरी प्याक्न बनाबले पहिला चाहिँ अले जिन चाहिँ 26 साल पाके जिन चाहिँ चाउरी पाके मेहाला अनतासी चाहिँ अले चाहिँ दाजुपिन टाइममा पिन चाहिँ हिरो हिरोइनी जो ओ टाइम मे छपु हाले माला घटाल अले वो टाइम जी मेहाला भले रासिन चाहिँ ओहो छ मेहाला तस्के बाला पर जाए मगा ढका ढाल स्वर्ण उली बाला ढाल अले 29 साले नाप्ला पाखेन न भजन नाप्ला अन हामी हाला भले अले रासिन बालाका छौ स्वर ढका ढाल अले 2000 रासिनी 33 साल नेसी वेको सम्पर्क हजुर अहिले छि चाहिँ गिरजा प्रसाद जोशी जुन चोया दिगु मेजका हाला दिया कि मेपिस चोया दिगु मेन हाला दियाले अहिले झि यक्मयाना राशिन तने वेको
वेको मे हाला अनन्दासिनी अले जिनन छफु बफु जाने ठेको भजन ल्याउ जाने चोया हाला ए छि भजन न चया दिया चोया चोया भजन जगा हाला दिया कि वेकन चो मे वो भजन बाहेक न मे छु मे हाला दियाले अले झि उपना रासिन जाने जिन जाने भजन या जगा पेपुन्या को चोया टेउ छि आफै न चया दिया आफै चोया अले ठो रासिन जाने 12 साल पाखा चोया बाठो हजुर छि चाहिँ गोपु मे चया दियाले झि मे चोया छपु नेपु सोफु पेपुटी चोया अनलिपा चाहिँ चया मदिया आ जाने वो जिजित मे चोया जित समय लगादियो हजुर 6 महिना लगादियो अले छपुता मने टेउ अले हनन अछिया छपुता मने टेउ अले अठेना अठेरना जियानो अले खुला मछि बिक मेजेबले अले न्याने चौपटी चाहिँ लो मनी मखुछि त मनी म गथे नालु मंगा देउले आवा जाने नुगले सन टेटे अथे छिता गोपु मे नुगले दु आ जो नुगले रासिन जाने न्यापुटी नुगले दु न्यापुटी अले गिरजा प्रसाद जोशी जुना मे छिता गन स्वागत अले वेकन रासिन जाने आ जाने जिजिरो जाने आ सुथाइ वन्यो अले वेकन रासिन जाने हाली अले हाली बले जाने जिरो सेना बिउ अले वेकया जाने वो जाने ड्युटी सिरेकाली चाहिँ छेवै अले हानन जाने वन अले चाहिँ वेकन सेना बिउ अले हाली हजुर अले थौ गने वेका या परिवार चाहिँ गन्डुले गठेदु वेका परिवार रासिन जाने डलबेडु अले माकल बारी नदु अले वेका परिवार न पाछिको स्वापु दुला कि मदुले दु वेका जाने पिन्दासिन जाने जान ठेटवे ख हजुर अछिको जहान परिवार चाहिँ जो जान परिवार रासिन जाने आ जी जाने दाले किता पिटु के पिटु हजुर अछिको व्यवसाय चाहिँ छुखले हजुर छिको व्यवसाय छिको ज्या चाहिँ छुख जगो व्यवसाय आ रासिन जाने सुजा समुद्र का ठासा छम जाने पासा नौ रासिनी थायन बियाटल वेकन ठेवान बियाटो दु अले वेकन थायन बियाटो दु वेकन ठेवान बियाटो दु अले रासिनी जाने थो बिरामी जुगु वो बिरामी हो जाने ठने वो जाने क्यान्सर याना जाने ज्याउ दु आ रासिनी थो रासिनी जाने थो थायरो गयो भसा बाकी देनी ज्ञान जाने रासिनी चिरेरगा अस्पतालले मयंगानीगा वासना कटायो ए हजुर हजुर अल्छि चाहिँ छुयाना दियाल ठाउँ पनि अझी रासिनी आओ जाने देवा भजा घरपटन बियाटेर दो अले मायाम गुमासिन 500 गुमासिन 1000 अठे बिउ जी हसिराग्रा मडा अले जाने वो बिउ जी कया सुनाउ उली यानाए छित अले नसाटो साचु लागे त गाल अले हाना मेमा समस्या नन रासिन जाने देवा बियाटो दो महिना 16 देवा बियाटो दो वो देवा चाहिँ छुया त बिले अरे वो देवा अठे बिउ जो जाने बानी चाने बानाट जो रिकर्ड बानाट दासिन सर वन सराजा सम बिगटमा सर जी कैजुल तकारिका जाने वेकन न जिरो ठेवा बेटर दु अले जो पटा जाने महिना 4000 वइ छुटो हजुर छेगुपटी चाहिँ मेजगे हालाए बानी व्यवहार बाला मे बाला दगाए ब्याचौ खला हागन छपु मे हाला दिदैन इना बेना चला जो ठीक अझै ठोक्कलीगु मे हालतेना ठोचेडिमा महाकवि गीता प्रसाद जोशी कली उठाई सुला मसी कली गुठै गुग झ्यागु कली गुठै गुग झ्यागु न्यन तुलसी दासन ठागु धर्म मियासा कर्म मियासा धन मन देवो गागु गजबु झुल राम छुयागु गजबु झुल राम छुयागु कली गुठै गुग झ्यागु कली गुठै गुग झ्यागु न्यन तुलसी दासन ठागु धर्म मियासा कर्म मियासा धन दुटा है वो गागु गजबु झुल राम छुयागु गजबु झुल राम छुयागु मा बिरामी बौ बिरामी ठासा लिफम सोइगु
मा बिरामी बौ बिरामी ढासा लिफम सोइगु ढासा लिफम सोइगु कला भटिचा छुजुल ढासा ठठेन डाक्टर हैगु गजबो झुल राम चोयागु गजबो झुल राम चोयागु कली गुठै गुग झागु न तुलसीदासन ठागु धर्म मियासा कर्म मियासा धन मुन देहो गागु गजबो झुल राम चोयागु गजबो झुल राम चोयागु ससमा ससबौ ढेरे वलकी डुरुनु सिकठेन सनिगु ससमा ससबौ ढेरे वलकी डुरुनु सिकठेन सनिगु मांबौ गुबले नपलाओ सा जकी महयाला ठाइगु मांबौ गुबले नपलाओ सा ढेगा महयाला ठाइगु गजबो झुल राम चोयागु गजबो झुल राम चोयागु कली गुठै गुग झागु न तुलसीदासन ठागु धर्म मियासा कर्म मियासा धन मुन देहो गागु गजबो झुल राम चोयागु गजबो झुल राम चोयागु ब्याया मासा फम्चा माझी जागिर ढमने सोझे निश्चय फिर से गृहस्थी अनसा ठन दुटा है वो गागु गजबो झुल राम चोयागु गजबो झुल राम चोयागु कली गुठै झागु न तुलसीदासन ठागु धर्म मियासा कर्म मियासा धन मुन देहो गागु गजबो झुल राम चोयागु गजबो झुल राम चोयागु थते क्रान्तिकारी मेहाले त छिटो गर्न बिचावलले अले जी विचारो गेले त ठासा थो महाकवि गीता प्रसाद जोशी संगठे लाउने वेकन राशिन जने हरेक खलाई हरेक विचार बिउ एजिया वेकन बेन सेना बिउ एजिया विचार हो अल्छि हाला दिएको थो मे या शब्द पाके चाहिँ समाज छुकट हसना उनीले अथवा समाज राशिनी थोता भक्तपुर ललितपुर काठमाडौँ बालाढेउपट्टि आवाज होला एजिया जी छने हौसला बढे जुल हजुर के शब्द नला मनुटे नुगले थिउ मथिगो गुलिसित मयौ यौ जुइ निसा वो चाहिँ छिटो गठे ताले यको याना नपतने थो पञ्चायत कार्यालय मयो यको याना आ चाहिँ ये हो छि क्रान्तिकारी मेजका हाला दिए कि मे न मे हाला दिए जिन दासिन चाहिँ इन्टरटेनमेन्ट न हाला हजुर इन्टरटेनमेन्ट दाबले मनुटे नेपुकेको इन्टरटेनमेन्ट न हाला छिले गनगन झाया मे हाला दियाले जिन दासिनी राष्ट्रिय स्वहरूले प्रज्ञा प्रतिष्ठान अन नेपाल बैंकबाट अन दासिनी येले खपे फोटे गोरे अरे पोखा अठन पल्ला ल तते थी डब्ल्यू वना मे हालेले छिटा वे हुने त चाहिँ छु समस्या मधु जिता आटको तने छु समस्या बर छि मे जगा हाला दिया कि मे हाले था छिटा सम्मान न या कि सिरपान ब्युकी जिगे सिरपान बिया छौं सिरपान खा चाहिँ अले गोठा बिलले छिटा जिता राशिनी थोतने सिरपा राशिनी थोतने थोसरिपा र देवतने टोखा बिल अनन्दासिन जने थो मखनम बिल
अनन्ना सिंचने टनाउ बिलो अले अनन्ना सिंचने थो नारेमन बिदु छेजिनो बिलो नक्तिनी नारायण मान बिजु छे बिला दया दिल वेक ढुंगाना मे पिसा छिता सम्मान या त सो गुदु कि मरुले अले आला चाहिँ सो मर्नी विचार तई अले छप राशिन चाहिँ ने जिन राशिन चाहिँ थो प्रकापस्थाने मे हाला अवस्था थोड़ा सिनी राडासं जिता सम्मान या त ख लव सम्मान या तो टाइम है रास छुदेलाले अन ब्युटी डुलिङ अन सम्मान या वे चाहिँ इच्छा परे पर्ला या मफ्ट सरकारले छिटा सम्मान यागो दया दिल अले सम्मान क्या मखन उब्लेलाको छिटा गठे तालले अजिला चाहिँ गेले रासा जितला चाहिँ ससा यासन ठीक दु मासन ठीक रे पनि जिउ भन चाका आउँदो छिटा सरकार अथवा मेमे पिसा सम्मान याइ बले छिटा गठे अनुभव जे आउ चाहिँ जो बिचारे गेले गठासा अथवा जिउ मन चाहिला राशिनी चाहिँ छोछो रासा लापा जग ठासा न जिरा चाहिँ आनन्द प्या होइ समाने या माटेहरु बरो हजुर अथे मेजगा हालबे लापा जग था बले न छिटा आनन्द होइ ता आनन्द होइ अले छि मेजगा हाला दिया कि रेकर्ड न याना दिया अले व चाहिँ मान्य पत्रका के नेफुटु अले नारायण गोपाल हेर्नु तु प्रेम ढोज हेर्नु तु अले नारायण गोपाल प्रेम ढोज पिसौ छोरा छिन आपलाई यन्त त दुल अले व सारा न गयो अले ठो मान्य पत्रका के जिने पाल हेर्नु हागन न रेकर्ड या विचार दुकी मरुले ठेक चाहिँ अतने ठेक चाहिँ डाइक द पिसौ चाहिँ ग्वाली आत ठेक ग्वाली असिन्दुर रासा या इच्छा दु छिटा डक्ले यम मे हालामी चाहिँ सुखले मेप्सा हाली नि मेप्सन हाइला योला चाहिँ योला चाहिँ नाम म लगाइदियो तेजबटी जुका सकुटे छ तेजबटीका अच्छा अलवेका यो छुमे लुमाउ दुचिता अब वेकन न चाहिँ थ नेफु मे चाहिँ थ मान्य पत्रका दु अलि छि संके प्यान छिगु मे दुथ्यागु दया दिल गोगो संके प्या छिगु मे दुथ्यागु दुले ले अठनो चाहिँ नेवारी मिडिया दु हालाउजी अले चाहिँ उजाला खेदु अले अननासी चाहिँ थ चाहिँ राष्ट्रिय सहरले दु अले चाहिँ छौ चाहिँ फो गोल्ड मिडिया न दु हजुर अलछि देशमा दुनिया जग मे हाला दिया कि देशमा प्याउना न मे हाला दिया अले जी देशमा प्यानला जी चाहिँ थो थो चाहिँ तनाउ जिरा छक जग ख हजुर छि भारत न जाया दियो थाइदियो थेन्छ व चाहिँ छु के लागि जाया दियाले अब थो 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 सासा थो चाहिँ छिगु धासिन चाहिँ थो नेवारी भाषा लागि चाहिँ प्रसार या माला त्यसपट्टि हिसाब किताब चाहिँ जी जियो ख अनि अनुनान खाली नेपाल भाषा त थता हिमाल त गाजग खने थना दिया लागि मेन हाला दिया जिम्मेन हाला भारतीय वनान मे हाला दिया जिम्मे हाला वो छिनेगा थोड़ा से तनाउ जिला हजुर भारतीय वना चाहिँ मेमा हालमा दिया भारतीय माला तनाउ जिला का जिंगा अलि देशमा पिने वनान अन नेपाल भाषा ठुपी मनु त दुखी मरु अले अनरासिन तने झी नेवाडो ढाइ पिन्छ ने 140 खर्टु हजुर एसा अनन नेवामी त लोक व्याकल हाला नेनो अलि अञ्जपी मनु तेसा छिटा छुता दिलले अनचम्पी मोटेसन चाहिँ बाला ठेउ कति धाउडो अले चाहिँ टिभीले पेगान बिउटो नेपाल मण्डल पेगान बिउटो छिगु आ भावी योजना छुरुले अलि पाछु यागु योजना दु जो योजना छोछुले रासा छोजी मे हाला राशिन चाहिँ यको चाहिँ टुट्ठो चाहिँ दाजु किदा टटा किपि चाहिँ ठास खुसी जरो कि जिरो जरा अलि पाचै छु या खाली मेजगा हाला चुना दियो कि चुना चुयो कि छुटु अथवा सा चुना चुयो बिचारिया हाना बिचारिया जिन चुयो राशिन चाहिँ ठो बुड्डा मे छप्न जी हाले जे
ठो भजन जितपुर न्यामनियो चाहिँ भजन ख नापारासिनी लासे वनी बले अन वनी बले एक मेना यासी भने मा अनन रासिनी ठो ठोचने सिली वनी बले न अनय वनी ख त्रिशुली वनी बले न अनय वनी ख व फसे छपुर लापु ख आ जि उक्यो मे भजन रेका जि हाले चनाउ दु ठो बुद्ध तीरत्न याके शरणवनेनु बुद्धय तोत्र शिसभनेनु तीरत्न याके शरणवनेनु बुद्धय तोत्र शिसभनेनु बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि निपादय न्यागमनि निपादय न्यागमनि अति कोना जागुठाए अति कोना जागुठाए बुद्ध भगवान बुद्ध भगवान निपादय न्यागमनि निपादय न्यागमनि अति कोना जागुठाए बुद्ध भगवान बुद्ध भगवान लसेवन बले बासन चुन गुठाए शिल्वी वन बले बासन चुन गुठाए त्रिशूली वन बले बासन चुन गुठाए त्रिशूली वन बले बासन चुन गुठाए निपादय न्यागमनि निपादय न्यागमनि न्याग चैते चोलाका डुगुठाए बुद्ध पूजा अति कोना जागुठाए येला को पदे फुक खने डुगुठाए येला को पदे फुक खने डुगुठाए नुवाकोट थारदी जिल्ला नुवाकोट थारदी जिल्ला फुक खने डुगुठाए फुक खने डुगुठाए निपादय न्यागमनि निपादय न्यागमनि दाजुकी जात तकिपी वन्नेनो न्यागमनि दाजुकी जात तकिपी वन्नेनो न्यागमनि दोलंड वर्ष फुलांगुठाए दोलंड वर्ष फुलांगुठाए चीसकले वोनेनु न्यागमनि जीवोनेनु छक्क जगसांड सोनिया वोनेनु छक्क जगसांड सोनिया वोनेनु सुट्टां बने बुद्धया नंकानो सुट्टां बने बुद्धया नंकानो चीसकले तरे झिनु
Saklen tarezinu Nepajaya nyaga mani Nepajaya nyaga mani Atikona jaguthae Atikona jaguthae Buddha Bhagavan Buddha Bhagavan Buddha Bhagavan छिटा मी हाले वो गुला जो है जुल नाप नाप बाजन था होला कि जे नपा दापा भजन ठिन थाना हजुर अन टमला न जुन चाहिँ अन्ना अदादन थाना स्या चाहिँ छाया मदिया अले थो दापा भन्न जी सेनावे ख खासना जी न्यापु थासौ अले लन्टाल सो ज्योति थाउदो प्रताल थाउदो व न्यापु जिन थासौ न ख आ थाना मठाना यको दे ल एजा भसा लोमङ दुगा अले ज्योति लायो तने जी जिके तने पुरा फु आ न थाउ पटे इच्छा दुखी मरुले थाउला अतने गोसाक उठो इच्छा ला दुख यको दर टोटा अब पता चिन्ता वला वेटिङ तमला चाहिँ अन्नाजन थाना गजे अन्नाजन थायो या दुगा थौकने बि युवा पिन्त चाहिँ छिछु दया दियाले मेहाले झोले गयो मेहाले मा तय छु विचारले अले झि फ अथवा इन्टरटेनमेन्ट थजो अथवा दुख थजो ससपी सन्ताने सेना बिउ ससपी सन सेना बिउ अले ठो छिउ न्यवा भाषा यो चाहिँ इन्ट्रेस्ट या लागि मस्त त वो चाहिँ भाषा चाहिँ ठो चाहिँ छिन्यारा डोपेन्ट छिम्पेरा डोपेन्ट ठेका सेना बिउ अले चाहिँ भाषा डोसा चाहिँ ओहो छमो चिला चाहिँ तस्के पाला ढकारिका त नि ठो चाहिँ पट्टि चाहिँ डङ पट्टि चाहिँ पुरस्कार बिउ अले वो पुरस्कार बिउ छोरा जा अले चाहिँ वो चाहिँ भाषा हालिपिन लेटाइ अले छेनन चाहिँ खनाइ ओहो जिताला पुरस्कार बिहालामा जिता बा ढका टाइपले छेपी मनुटन जान्टन खुसी दुई छि सेना दिया कि मदियाले मेहाले जिना आ जिन चाहिँ सेने ढापिटला जिन ढापला जिन सेना बिउ ख सेने मरापिट स्या सेने ढका छिटा वो पि दुखी मरुले जिता आलमहरु अले जिन समाजले त प्रसारण जो खा आ बायावनी न्यान छपु मेहाला दि त इना प्याना जना जु आज छपु मे आ हालतेना साउटे सन्दक डम्बिर रहेपटी आओ वो छपु सहुट पलिना सहुट पलिना गरीब ख्याना फियाइ म बलवान छ साउटे सन्दक डम्बिल ठागो तिनमी म पलमान छ तिनमी म पलमान छ सहुट पलिना गरीब ख्याना फियाइ म बलवान छ साउटे सन्दक डम्बिल ठागो तिनमी म पलमान छ तिनमी म पलमान छ मनोय जीवन पशु जुया जग फुसा च्युटा छन्तमडु मनोय जीवन पशु जुया जग फुसा च्युटा छन्तमडु एला छखुला टोने डट ठाव छुहे ठण्डा छन्तमडु एला छखुला टोने डट ठाव छुहे ठण्डा छन्तमडु वसे किचा थे वोए खिचा थे वसे किचा थे वोए खिचा थे न्यावे म बेमान छ साउटे सन्दक डम्बिल ठाव तिनमी म पलमान छ तिनमी म पलमान छ टमिट टोटे उसियाना चिमिट पेङ्का चोम सख टमिट टोटे उसियाना चिमिट पेङ्का चोम सख टमिट हिका चिमिट फेका देश सेङ्का चोम सख छिम्मा गेचो छिमी अब गेचो छिम्मा गेचो छिमी अब गेचो टाइपिस या सन्तान छ साउटे सन्दक डम्बिल ठाव तिनमी म पलमान छ तिनमी म पलमान छ साउयौ फाजक स्वेट ठाव कलाय फासे माम छ
sau yêu pha giặc xuê đợt thái vong kala ya pha xuê ma sa sau yêu che giặc vone đợt thái vong xuê binau vone ma sa देश छिगो पहिना चोङ्गो देश छिगो पहिना चोङ्गो टग्गीको या प्रमाण छ सौटे सञ्जक डम्बिल ठाउँ टिन्वीमा पलमान छ टिन्वीमा पलमान छ साउट पलिना गरिब खाना साउट पलिना गरिब खाना फुयाइमा बलवान छ सौटे सञ्जक डम्बिल ठाउँ टिन्वीमा पलमान छ टिन्वीमा पलमान छ टिन्वीमा पलमान छ हजुर छिगुई उमेरिया मेबी चाहिँ 6 जना आराम याना जना दिथे छिगुला जन्मे हाल बेठयो जोस जागर गथे ना बोलले अब जोस जागर थियो छौ गेलेर गरासा जिन्चने जी नापानी सिए खचिसको ल्यामस जी चिसको खलासा तमन जी जु सोतने तसो बिउ अले अले नापानी सिन जी जने थोतने ने हालेला जने जी जने छौतने आटे ढुकालिक हजुर ठाउँ यात इ न जुइ ढुङ्गल बाया हुने न्या चिसोगुमी भाजुपिङ मेजुपिङ त छु धया दि लागि हजुर अब सकमी डालकिदा पिनी फोकसन चाहिँ जे जुइमा बाला ठार्ना डेमा सकसन जे जुइमा सकसन बालेमा ज्याजोले छाया दिल इ बिया दिल छिटायो भएको सुभाडु हस् धन्यवाद सकुमी भाजु मेजुपि थौयागु ब्वेजिको पिसानी नाहे दिल चन्द्रबहादुर जुयागु स वेकया बिचा वेकया नुगा ख छिक पिन्त गठेताल पक्काइना छिक पिसा सल्ला सुजा बियादी धैगु भलसा कया जना हाकन मेगु ब्वे मेम हने बहम व्यक्तियागु सजना छिक पिनिगु दथि वेगु हेजुई मेगु ब्रोटकाया नीति बायावनीगु उजन बियादी स थौया त बे सुबह